chukura amakuru go busasi kandi agabaho roigi yafe gumwana we kandi ogu ni mumaya munonga no mwesho muzomani okwatirire bendera ya burenje bwizoba nomwe no mu Uganda yine mu mwanya so yafe gumwana we kandi aho yazire na Annabelle recently tukaiza kubatera amakuru ko yazara umwana kandi cyo busasi umwana yabasa kuba nafa today so roigi tukujashabira ngo gumuhamire kandi bizibuntu bibaho bigenda aro bwiro bwo busasi aro no bwiro bwo kushemererwa mwenu ugume na Annabelle go mucyara wawe ayongere kuguma kandi ruhanga bagumye kandi abari we yabarinda kandi abari we yakugarurizaho to itwenka nkore media twashashaniwe kandi kwasa ruhanga kugira ngo akugunye kandi ayisha kongere akushungushe so roigi agana go makuru go busasa gabaho kandi kubasa kufuga umwana we nanabagambire ngo mucyara wugu Annabelle ni bari gukora program y'Imyeta TV West kandi ogwe n'umushiki wa mani munonga hanjeza kumforonga program ze kandi mazima twashasha nabo katongere kubashabira ishukana ojya nkore media TV kandi aje no kusha amakuru burije amakuru gona kandi agakubagagwaho no kugira ngo tutwatunga chance kubasa kumbasa roigi kumangu byo busasa mu kubimanya konka nikwe cyaba kandi bwa confirmingwa twabanza gareba page ya Binance twaiza twareba umujo bakweta wakaro karunji kari cyo trup nawe yacitekaho kandi ari kubigambaho nuko amakuru gabagaso mwe bare kuwacinga nkore media TV mwe bare kutukunda ugundiye muswaga so nikwe cyaba kandi okuzikana njani tomorrow so kuturamanya aho bakuzikana kintu tuzakongera kubamanyisa nitweka tugezeho tukonsulating tumanye cyenyine kiriho mwe bare munonga kutuwacinga nuko cyaba kandi roigi ruhanga kubunye kuruzinga umwana ati kintu cyanguhi ahandi no kuguma salut